بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari niya mga palanggungan na kami Islam, puas dahin na pamudji sa pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na isab kita niyo waktu na to ini sumugpat sim pangajian na to, kaya tagnaan na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dahin amin suratul Rahman. Iniabutan na to si lima bayad to, sarta nasabot na to sin intagnaan na to hawak to ini insyaAllah. Misan na to nasabot sin nakauna dahin ayat kauha antag unum sampai pa ayat katluan atawarin na inabutan sin kita jaman ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan dilang kita nusin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Long tasin lima bay waktu amunin sugpatan na tuha waktu ini dahil haparman sin Allah Ta'ala kullu man alayha fan. In katantan na kabutang hababaw sin gumi ini sampai sin langit hawaktu yan malanyap katan. Malanyap way na makapin amurain makapin dakuman in bayhu sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu yan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Jari niya in paglanyap kaniya subayad tu mabot na in adlaw kiamat. In adlaw kiamat na bisara na sing kita bukon nakapila pagtarunguan ta ing kahalan labi-labi na tuol lang ni inaalamat sugra amonin manahot ding ha mga alamat sin pagdatong sin adlaw kiyamat nakalamod sambil ini pagdaak sin Allah Ta'ala kay napusan rasul nabi amonin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam habok ding ha mga alamat sin masuk ng kiyama labi-labi na tuod sampay lam Quran na sabot laong niya atin niya di matong na to dataw simuk na to lando inadlaw kiyamat iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar dahil mga alamat sibi-sibi amuyin na sipak imbulan magdua inyad to hatimpo sin jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon pa siya Makkah karena siyukat sin mga Quraysh amuyin biya mga labay ring ha amin pangudyo-gudyo pamaba Rasul sallallahu alaihi wasallam banglaw niya bunali ni kau reaction Allah Ta'ala na pasipakan inbulan niyaon. Nahapuntay niya to jimato na sipak imbulan nagdua sampai timarang kanila katan sampai hawak tuyad to
ubos man niya uning katan kay mahakad na roon halam si Makkah, masi nagmatuwa si mga kampong kaluwarga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya inyan sihir si Muhammad. Sa sumakawa long singkay banang takaran na to yung mga magdaratong dahing hakuwa sin Makkah, sabab in Makkah amo na yung daratunganan sin manusia bihan magtulak dahing Yaman harap pa Syria, dahing Syria harap pa Yaman, amo nahapitan sing katantan. Manjari amo at timbya mga pagtayunan nila tumakad sin suy-suy. Doon pagdatong si mga tao, long ta wala pamisan imaadlaw, na amo na yung mga yadto'y nanuy-suy long niya makaajay bisabing kawi yadto na si pakimbulan magduwa. Tumakawa inyad to kataan, misan pa amoy tiyakaran nila yung bihad, tumasila sila ng himuting Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, ini, subay siya lang ta dumatong natuod inadlaw kiamat, ampa siya ini, inamin biyayta inilong niya kulluman alayha faan, in kataan, yari nang habuyanan hawabaw singgumi ini, sibo dahing kaaunan manusia, jin, iwan kahayup-hayupan katan simbinatang hakumi ini katan malanyap katan oy makapin. Sumakawa subay siya rumatong in adlaw kiamat. Hati niya subay dumatong in alamat kubra pag iano. Namun alamat sa lago-lago wayroon nabingan sing katan bang gumawa na in nasabot ini. Nasabot si mga ulama aun dahing mga hangpo alamat. Sumakawa insabuton taron hay ni, amo sadya in wakto lang tasin, amin bang malun na in gumi. Amo na in siyabot doon haon, bang laong niya in matasuka mapinda na in guguwaan niya, bukon na in kariasalin niya gumawa dahing hasubangan, sumakawa gumawa na rin ha sadlupan. Doon na wakto ini, riwayat, aun riwayat beta, halawm sintu adlaw magsuno-suno bihad to in pagguwa si matasuka, dahing na siya ha sadlupan, tu adlaw, sarta pag-ubos dahing dito magbing siya pa, biya sing kainatag na, dahing na siya ha subangan. Manjari, doon na wakto yan, bang laong niya kumuha na yung matasuka rin ha sadlupan, doon hayan mahilwakag na yung mano siya halawm sing gumiini. Datungan na sila buka, ingkatan pakaradyaan nila mapinda na, doon hawak to yan, na sarta bang gumawa na ini, laong taalamat ini, ang katon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, dahil hindi hababaw sin gumi ini. Wayroon na, laong ta ini, malawa na yung panumtum si manusia, misan pengkaawanan niya, amoy in, makahapal sing Quran hawak to yan, karena maig na siya sambil halawm sin daghal sin manusia. Ang katon, sampay lang niya bang sila magsambahayang maabutin wakto, sumambahayang sila, kalupahan na sin mamamasa sin Quran, imbabasahon niya, sampay sin kalima Allah, amin ngan sin Allah Ta'ala, wayron na makatumtum sumabot na hindi hababaw sin gumini. Amuan in ini Jumato. Naman jari bang lang niya maabot na imbihad to wakto niya, palahilon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambok lang niya sa tuwa, pagtawagon si basa Arab dabah, inyan lumahil maripababaw singgumi, magurol, hambok riwayat, inyaon in maksud, angkan siya pakariong pababaw singgumi, manglasun hamano siya, isiyusin ipagbak niya, lasunon niya, mapatay imano siya, hawak to yan. Amwad to. Na manjari, doon hayan, pagka maabot na in waktu yadto, sampay lang niya abutan na mapatay ini mapatay na satwa yadto, doon haon na isab gumawa lang ta, alamat, amoy at ini masipay, imano siya hababaw singgumi, dumatong in alamat lang niya, amo na inkayo. Na inkayo matarlang yan biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, inkayo, ambok riwayat, gumawa siya rin dito ha,
long ta dagat sin Yaman. Dahil dito hadto kumuha tumagna sarta malatagdain katan sin gumiini sin aming kayo yadto kar na imaksud magduy hamano siya pahambok lokal. Hati niya inamuin kayo yadto long niya makad hamano siya hawno sila nakabutang kar na imaksud magduy katan. Bang maabutin dum maghali-hali inamuin unuyaon ini kayo yaon humundong da isab hakya hundungan si mano siya pagbulat may naat yadto na isab ini manaw na isab mano siya sampay maruy sila katantan pahambok lokal imbiyayta doon haon long niya roon ha amuin gitungan sinamin hula bihan amunain hula Syam pagyanon at inin hula Syam yari hatungod sin Syria iwan sin Iraq iniroon mapunin mano siya katantan. Naroon na wakto yan, pag pundoon haon, ini amunain dumatong nalong niya para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambok lay sab bihan dahil mga alamat panaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mano siya sin amoy in hangin long ta hangin biya mga marayaw in biya mga ini kuan niya at niya mahagot siya maraw parasahan biya inhangin niya to isiyo hipagbak niya rin nga mga bariman hawak to paghamot sinami inhangin niya to mapatay ingkatan bariman way makapin na paggaway na makapin bariman tumagna na yad tumalanyap na yung mga bariman katan way na makapin in makapin dakuman amo na yung mga manusya amoy in pagtawakon sin Arab lang niya shirarul khalq amo na yung sangi-ngi manusya. Isin sangi-ngi manusya, amo na yung mga manusya, di tumayma sinamindaakan sin Allah Ta'ala kamayan, lumagpa sila sinamuin, hinang hikarukal kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala rin di hababaw sin gumiini. Naroon na wakto yan, lang ta amunain, huyupon na sin ini Israfil in amuin pagtawakon sing kita lang niya sangkakala. Hati sin sangkakala iniwe sa pantun huyup-huyup bihan daing hawak to diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan nabi iban rasul biutang na sin Israfil in huyup-huyup yadto ataw sangkakala yadto pasimud niya. Nagtatagad siya kuno indaak kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala rumatong doon hayan na rumatong kaniya indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapahuyop na inamin huyop-huyop yadto. Pag huyop doon hawak to yan na makusog din si luti ing katingog niya. Wayroon mano siya makarungog kaniya in bukon mapatay na kataan. In hayop mapatay na hababaw sing gumiini kataan si makarungog. Manjari magsusong ing kusog sinamin katingog sin huyop-huyop yadto sampay masaplag indon niya katantan sinamin ini katingog niya yadto ing katan si makarungog malanyap katan hawak to yan sampay doon hayan umangkat ing katingog yadto madto pataas sin langit sampay abutan na ing katan si malaikat didto makarungog mapatay na isab katantan ni mga malaikat hawak to yan na pagubos paghundong sin ini huyop-huyop yadto at iniaway ron namano siya, sampay mga malaikat, yadto na katantan lang ta ini napatay bihan na tumawag ngayon Allah subhanahu wa ta'ala malakal maut, lang niya malakal maut, ini pilarakuman in nakapin wala miyatay. Nalaw niya, ya Allah, upat dakuman in nakapin. Kaysa niya Jibril alayhi salatu wassalam, ini Israfil, iban sin ini Mikail. Hati niya, tu malaikat, long niya iban ako, ya Allah. Na long niya patayan na sila. Hati niya kawaan na sin ini malakal maut, into malaikat, ubos umasubong na isabin Allah subhanahu wa ta'ala, na long niya, isiyo pa'y nakapin. Long niya ako rakuman, ya Allah, in nakapin. Na imiyan na Allah ta'ala kaniya, mut,
pag iyan sinallahu ta'ala ini matay na kaw, aroon doon da muklas na inyawalihan si malakal mo. Tatinaway na makapin, naroon na yan tumarang in parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, kullu man alayha fan, in katan halaw man sin langit, halaw man sin gumi, iban sin langit katanway na makapin. Doonan. Karena doon hawak to yan, magad na in katan, amo na in, ini mapulak palik na sambil in gumi ini, sabab hawak to sumampay in amin ini kusog sin amin suwara yadto, amin huyop-huyop yadto, laung ta maig na in timbangan sin taas sin langit, amin majadyo na siya, himibal na siya, magtikbi na in kataan-taan hataas sin langit yaon, in bitoon magtikbi na, in bulan iwan suka magtikbi na, mustak na katantan, sampay marana sambil da hindi ha babaw sin gumi ini, isabulak na simbud, in katan si maugat halawm niya, sampay ma hinang dakuman biya kapu-kapuin, amuin ini, na doon hayan, amo na in imyanin Allah subhanahu wa ta'ala, limanil mulkul yawm. Na hisiyuin tagdapusin kawa sa hawak to yan. Naroon hayan, wayron na makajawab, sabab uos na katan, nalanyap, pwede nakapin, sambakon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik, harap kaniya, inamin pangasubo niya, lillahil wahidil qahhar. Inyad to katan, Allah subhanahu wa ta'ala, inkiya kapinan sinyad to sabab, in siya in nakauna, dain ha amin katan, ini tiag naan niya piaon. Iban siya in haulihan sin amin mahuli ini lawaon lan niya pun sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena in siya hayyul qayyum, amoy in buhi sa lama-lama, iban amoy in timindog siya sin kandiri niya, isa-isa niya wayroon nagbaya kaniya, karena siya in Allahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan sim panagnaan, iwan sing kahinapusan, amunain Allahu subhanahu wa ta'ala, huwal awwal wal akhir. Naroon na ini, wayroon na makapin, doon haon, amurakumanin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin Tuhan, tagdapo, singkatan, kawasa, iban pagbaya, iban ulong kasi haipon niya, pagpa pagpasangdan lang tahaipon niya, singkatan nikmat niya, dahil hindi ha babaw singgum ini, doon hawak to yan, na mapinda na ingkahalan si manusia. Asabyan, ini hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala pangasubo parwa, amoy in nasabot lang ta, amoy in sakalain, manusia iban sin ini jin, uno pawaha lang niya dahil mga nikmat ko, iwan ini kawasa ko, hikapang himuting sin kamurwa. Na biya na sinagi, tiap-tiap in Allah subhanahu wa ta'ala, amuin ini gumawa in suara yadto bihadto, pangasubo kanila, injin mag-us-us bihan imiyan, ilang niya, ikaw raya Allah, in amuin, nagpuunan sing katanyan, dahil kay mo katan in mga yan, bihaning mapatot, in katantan, biya kamo ini, nasubay tumukbal, simpag sukur, iwan, pamudji kay mo, sabab ikaw yung nagpuunan sing katantan. In nikmat, ini katantan, ini rin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi, minsan yung ginawa parantay ni, dahin katan ha, Allahu subhanahu wa ta'ala. Babi ay ala irabbikuma tukadiban. Mahuli, dahin doon na yaon, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Hawak tusin wala pa naawnin adlaw kiamat at wala pa nalanyap inamiin kataan hababaw sing gumiiban na silangit yaon, in Allahu subhanahu wa ta'ala in pangangayuan sing kataan piya panjari niya. Sarta in kataan pangayo nila, hikarul, hikarihil kanila katantan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
wayroon doonhan amuyin long ta matiwas. Sabab in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ri magkahalin, di magkapupod long ta. Inamoy nikmat daing kanya, di pagkaragdakan, masimasiyaon katantan, balabi-labihan in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon hayaon, katupuran niya in katantan, sumusukat kaniya. In mangayo kaampunan, ampunon niya hawak to yan. In mangayo kaniya, sin amuin, uno-uno na pangayo, hirol sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiril kaniya, habang mayan in katan, piyang daakan niya, hito na sin amuin, ipon niya, amuin wajib kanila in pag-ibadat, pagtaat. Minsan na wayron bukon magtataat lang tarya na si mga ini langit, iban sin lupa, iban na si mga malaikat. Wala bista yung pagtaat nila, di bistahon lang ta katungbasan sila sing kasanyangan hadlaw akhirat, ba't maling kanini katan nagtataat. Sampay sin hayop, sin binatang, sin kakahuy-kahuyan, simusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't inyang katan matarang, biyabay ta katutaniw, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Wa ihang sulag uno-uno, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawawaw sing gumini, buat malaingkan in katan, nagtatasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanumtum patuhan Rabbul Alamin. Nagtutukbal sin pagsukur, iban sin panglaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Katan sa sanglitan, patuhan Rabbul Alamin, hihinang nila katan, buat malaingkan in mga yaon, di magpaid na kanila. Ini subay imano siya, masipog, hababaw sin gumisin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin nikmat katan, pag-ubos doon hayaon, wala sila tiyuwas sin Allah subhanahu wa ta'ala, masisila piyasa sangdan sin Tuhan Rabbul Alamin, karena in dunya ini pagsauhan sin mu'min iban kafir, way piyagbidaan. In kafir, diurulan da sin Allah ta'ala ririhlan kabuhianan. Piyasa sanang dabi sin kasanangan sin mga bariman. Habang mayan in kita lumawag sa isab sin, parsukuan ta. Amuin kitaon niya roonhan in mano siya, sumabar sin uno-uno na pakaradyaan, mapatot niya pagsabaran. Biya na si miskin, ibadat, dakula si miskin, amin kamiskin niya, bang niya kaingatan. Sa mayta, bang siya magsabar, kamiskin niya, ibadat sa lago-lago. Damit yan ni sabing taurayahan, doonhan, magsabar da isab, doon ha amin alta, kaiibukan bihan sing katantan, yon halawman niya, magsabar siya, magad haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipasampay niya patagda po kaniya. Pagsabaran niya inamin ug niya yadto. Doon hayaon hasupay mahinang niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yadto. Langta naman jari mga ini katan sin pangayo sin Allah sinini mano siya piapan jari niya. Iban na sin jin, iban na sin tumbu-tumbuhan, iban na sin hayop, iban na sin katan binatang hababaw sin gumi ini. Doon hayaon hikarihil sin Allah subhanahu wa ta'ala karena laung niya doon hayaon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'an. Tiap-tiap adlaw yaon tiutungguan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in kakukunahan sin ipon niya katan in duaa yaon sin in Allah ta'ala sumambag kanila in masalah pangayo nila damikyan yaon dahirihil na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan, hawak to yan, mapinig na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in angkaton niya pataas, iban sin hirusdos niya pababa. Amoy yan, amoy in, long ta, dahing mga hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap adlaw. Na hawak to inibang malun na ingumi, na maway na ingkatahan. Doon hayan. Na mga yan, damikyan, pagbalik-balikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangasubo. Hamanga sila, amuyin, jin, iban sin mano siya, pabi ay ala, irabbikuma, tukadiban. Uno pa baha, laong niya rin mga nikmat ko yan, ini, nahasil niyo. At awa napakay niyo. Iban sin kudrat, iradat ko. Amoy yan, halawman niyo. Ikapanghimuting niyo. Damikyan bihad tura, suway sa ingkita ini mano siya. Amoy in lang tabang aun dapat na amoy kita makaliyo sumambong pa amin pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala. Lukay sing kabuhi na to ini. Ya Allah, ikaw ra in amoy ini
inamuin babalikan sin kami katantan harap dakay mo katantan hati niya imaksud doonhan amin maakadtain parjanji ante iban sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagbutok sin parsugpatan sin ikaw iban sin Tuhan mo Rabbul Alamin amo na in suratul Fatiha tiap-tiap kau mamas sa kaniya hawak to sin ini adlaw iban sindum sa kira-kira laung ta makahangpo tagpito kau umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala mamisarahan jumanji kaniya sinlaw mo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ikaw raya Allah pagtag-ipunan namo iban ikaw raya Allah in pangangayuan namo singkatan kakukunahan namo pangayuan namo tabang pangayuan namo bang kami masakit ini uno-uno na pagkaradyaan susukatan pa Allah subhanahu wa ta'ala inallahu ta'ala yung timatakad kato tiap-tiap adlaw tumukbal kato simpangayo ta naturod ta na sa jabihan di mangayo kaniya damikyan inyad to katantan dayin haamuin nikmat sa lago-lago kiyawa dayin hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman amo na ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha mga bariman amo na laungta ini ngan sin Allah Ta'ala Ar-Rahim inyan tartanto sadya mga bariman irihil sin Allah Ta'ala rain di hababaw singgumi sampay rito hadlaw akhirat tartanto kanila ampain mapuas dahin doon lamod day sabing kitakatan dahin haamin ngan sin Allah Ta'ala Ar-Rahman wala piya pagbidda in Islam iban kafir doonhan humampit dahin haamin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yad tulong tain biya mga ini pangadjian sing kita yabutan sin pangadji taha ini waktu ini lang ta munin ayat katluan ganapan tarin doon aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ikakatluan tag isa sana prugo lakum ayyuhat takalan beta doon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana in katantan tukbalan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin parsukuan niya pakaniya itukbal na sin Allah subhanahu wa ta'ala in piyagtuyuan na to dahin di hababaw sin gumiini dahin hamanga amin tiyuwila niya kato hipapahinang kato nawang tamahinang doon hawak to yan doon hayni itukbal na sin Allah subhanahu wa ta'ala kato in parsukuan ta na adapun in parsukuan si Mano siya iban sinjin duara in guwa niya bang bukun halom surga halom narka inya to ramikyan parsukuan da dilihilan kato sabab inya to bungalimata in hilihil sin Allah ta'ala kato haadlaw akhirat amuin bungalimata at ini pagyanong bungalima doon haamuin pag-ammal tasipyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato na hinang ingkata na aturan piyang hindo kato simpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena impiyang hindo niya bukundain kaniya dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala maita sababin siya daak sin Tuhan Rabbul Alamin adapun inta upag daakon uno-uno hadya impiyang daakan kaniya amo hadyan hinangon niya di siya manjari limyo lakad ding impiyang daakan kaniya amo tin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in siya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ingkatan amoy in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung pagtawakon sing kita sunnat niya bang taurulon katantan inyan sa lago-lago ibadat patuhan na to Rabbul Alamin in daing ha mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na imahinang sarab ikapanupak na to sin amal na to pierdo sin Tuhan Rabbul Alamin bang siya wala laung ta natuwos doon haon yung pagtunay ta doon na aming kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena aon waktu himinang kita simpyang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin matao din sasaw na to matao din lirap na to aon doon yaon pa in iblis ti mutunggo katiban siya na nakapu niya manasaw kato misan pa in kaaunan niya sing kita yaon halawm sin ibadat nag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin ha waktu kita nagsasambayang simipsip maun in saitan ha daig tawihan makasakat nasabab yan subay hadya kita mangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala karena aun waktu in kita rin makaato kaniya
Sabab di ta siya kakitaan. Na, madto kita pa amuin nagbabaya kaniya. Sin amuin kignot kahiwal niya. Karena di sa makahiwal ini jin atawa in mga ini syaitan iwan na nakapo niya. Wat malengkan subay on pangduli sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya da singkatan piya panjari niya. Subay on izin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kita makahiwal bihan. Misan biya simpagyanon talong ta. Kignot kahiwal ta ini. Di ta mahiwal in 5 ta maangkat pataas. Bangway izin sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Di ta mapirong imata ta mabaya na kita matug. Bangway izin sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Hangkan na. Misang kau mabaya na matug, bangin Allah Ta'ala rin pamabaya hawak to yan, di na kau makatug. Asawab yan to, ang buok yan to rin hamanga, hatihon sing kita, nimat yan to rakula, mahita. Adakala in sa babangkad kita rin makatug, sabab wala kita nakatumtum kaniya. Matao din tiya tali, ta nakaharap paruga ing pangannal ta. Ang pabangta siya pangannalon doon na yan, dumatong ingkatan, rahmat, tumakni na halam simpangatayan tawihan. Lumano impangan nalta. So, may ta, iikon sin Allah Ta'ala yung kataan sasaw. Karena inikaw nagbalik madto kaniya. Biha. Nasiyentag, pangipatan kato, nag-iipat kato sin katantan. Iipat kita sin nikmat niya. Iipat kita sin amuin gaos niya. Iipat kita sin katantan. Dahil hatuhan Rabbul Alamin. Amuin wayroon makaipat kato biya sin pangipatin niya. Kan Nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in lasasin Allahu Ta'ala kato taniyo labi in lasa niya dahin sin lasasin ina taywan amata harap kato labi in lasasin Allah subhanahu wa ta'ala may ta sabab intuhan Rabbul Alamin makarihil kay musim para sa di karihil hina mo iban hiyama mo siya rin makarihil siya rin makatukbal bihan sulga wayron kawasasin ina taywan sin amata Allah Ta'ala yung tagdapo kaniya. Na, hasawa bento suway hadya kita harap kaniya wihan. Sumakawain kita reaksin Allah subhanahu wa ta'ala papag hinangon, papag baktion harwa maasta. May tayo sabab doon takita in marayaw iban mangi halaw man si maasta. Siya maghindo kato si mangi iban si marayaw. Naamo yan law tain dahing ha mga suway na to yad to patutukon halaw sindaghal na to. In katantan, piya kita sin Allah Ta'ala kato di hababaw singgum ini karayawan, inya nimpuunan daing kaniya. Puunan daing kaniya, kabayaan niya, suway tumutug kato, sampay muklas manahutta. Amin doon kita halawon sin, ini pangipati sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dumagpak kato tanyo in rida niya, iwan sin, amin kog niya kato bihan, supaya in lasa, singin amin kita wihan magtungbas doon hayan in lasa bayaran lasa mang kita lumasah Allah subhanahu wa ta'ala gandahan niya kato sin lasa ra isab bihan inyan katantan makawa na to daing hangan niya amunain ar-Rahman ar-Rahim na amuyad to manjari siyog patandoon pabi ay ala irabbikuma tukadriban ini bialikan na isabin ini pagbalik-balikan hadya ini at ini pagbalik-balik ini bakas tanawiyay ta unin maksud niya panghimati sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniw katan hasupaya kita rin naman makahinang amuin sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala subay in tutukan na to in katantan amuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakuyakan niya daran kita nanumtum kaniya na impagtumtum kaniya, mataod lang ta, napangadji tanayad to yung mga kataan. Di tamisang ka, ini, na naman bihan, tuy inahinang tarakula. Hat kau nagzikir, bihan. Sampay biyate ka to, ini ka pangadjian ta nakauna rin ang mga wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin lang niya, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo-siyo, in sumambahayang, ini sambahayang subuh, ubos doon hayaon ini ibang jamaah hati maksud niya masjid nagsambahayang siya subo pag ubos limingkod siya roon halawon si masjid magjikir doon sampay gumawa im matasuga bagwa sim matasuga sumambahayang siya duang karakaat biya siya sin nakahadji iban nakapag-umrah ubos lang niya tama ini jukup-jukupan niyaon
Tama, nakatu, balik-balikan. Jukop, impag obra mo ibang paghaji mo, jukop impag umra mo ibang paghaji mo, jukop impag umra mo ibang paghaji mo. Parahal wala kau nakaigdi no na lokal mo. Ha masjid kaya bubutangan mo. Wala kau nakakadto pa Makkah al-Mukarramah, wala kau nakakadto sambil long taon pa sambil mamisita man to pa Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mag-umra pa ini Baitullahil Haram, inyaon katantan. Ikaril kay mo yung mga pahalayat to. Aming piyagtuyuan si mga tao mo rin makakaw, si mga tao dayan. In kita wayroon sintuy, makahinang kita. Biyasin pahala hirihil ang mga tao rayahan makakaos, maghaji. Nahatin eh, mga yan katan, mga takyahatihan. Masya Allah, makapila ka maghaji adlaw-adlaw, ang siya pa makiatutukan mo yan to. Ha? Pad ka matug. Mas barayaw pa in, doon haon, magjikil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung pagjikil, mataod ka jinis. In pagtasbih, in pagtahlil, in ini takbir. Inyang kataan, zikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa magbasa ko sing Quran. Bihan. Dami kaya yung pagbasa sing Quran niyon, na wayron kuan niya, wayron ini lupas niya. Sebab tiap-tiap huruf, gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala hang pu. Karayawan din dito kanin, tiap-tiap huruf. Na wayron lupas. Na mo yan ito mga palangungan ha kama Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ganapan na to hawak turo kaing, at ini balik yan to tumagda kita niyo ha ayat katluan tagto, sampay papila-pila na dyan ahutan, na ini, doon ha ini, lang ta, katubtuan si pangadyan tawak to, ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, manghumbaid kami kanyo katantan, hasalam ha ini, kabtangan, lang ta sa lingkat-lingkat amuin hipag sa salam sing kita niyo katan magtutay tay manghuda ka Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.